Just one. Tulo lava le malmal pa ia le atua. Ai maise le pa ia ma le malu le aufia ma le tatou maftanga. O le amata leo tatou wha moe moe le ne afiafi. Ladies and gentlemen, we will now begin with our program this evening, Talofa. I le ava tele ma le bingao e tawai, e wala tu ma le whaaloalo i lau sunga le whengainga tusi se anua mo le talusanga e amatalia el tatou wha moe moe ma lo ava tele. O le vi inga ma le whaamanui le atua e tō mau pēr e whaavavau. Ma le manu lau ti o le whaamoe moe o ne fiafi. Aleluia, Lelei le ali. Vi ia pēr le atua e whaavavau e whaavulawa. Soafa manu mālolo tātou ori, whaatalofa toi fo i le afio mai, ma le tala au mai. Mai le nei ai ngalotu. Wa fea i le wha moe moe, mo wha mani ina fo i le wha moe moe, ne fiafi le afio mai tam whanagia, ia ma ne kānesia, mātou te whātalo whātu. Pa ia rau whainga renga le atua, mai toi ina ma rau whainga renga whatua, le atu le sea, ma le whatua, mātou te whātalo whātu. Pa ia whaade mālo, pa ia o le whonu, nunu atu. Tau stemia o sao nole iai o le whafonga o le fiafi. Mese le mamanu o tele ua awhia mai ta māmati nā mātua te i o lawa i whanau whatalo whātu. Whapitos whatalo wha. Lau sunga prestene mat pa ia o lau whipesi. Au ngā aute o ne fiafi ma le nofua komite lau whipesi. Ia mese le sum mai o lau sunga i le whaia oga. Whafte i tele mole whaaloalo, wa whea ai le nei manu ma le nei o lotu, e are wha moe moe, o le whina ngalo o le atua ma le tala ina, o le whiaua o tātou ari, ao la tātou a mata i le nei a fiafi. Leo pele ia ke viso, ia vea ma fiafia ngasili le nei a fiafi, le saunia o tātou lotu e whanongo le tala Lelei o le alofa tu noa o le atua. E ala i pesenga, o vi inga o le atua, le alangi ina e leo whipesi. Tātou wō i loto mafo whau i Jerusalema. Ma seo tātou wā ai, i le nei mea wa whaia e le atua. Le tamana whasātoro ina, na maliu, aina toi tu mai le asto. Mai la le utu o le nei afiafi, aleluia, Lelei le li. A se upu lava, mai le afionga le atua. Se tātou tali atua i le Lelei o le atua. Maua mai le Ioane mua ta upe whaad whai upe sumariva. O i tātou, ua tātou wālo lofa. A wana ia mua ia lofa mai a te i tātou. Mar foi upu foi le nao le nei masi na fou amataria. I le nei tu o le kānesia le e whakasa. We love because he first loved us. Verse of this month. O le wala au e to e mana tu natu i le alofa tu noa wa whalia i le santaro. Tasi le au wala o le mana tu natunga lo loto. O vi inga o le atua. Pa mai ane o tātou wā lofa, wana mua ia lofa mai, arsi, le ala tātou tadi. Le ala tadi al tangata i lea tua nā lofa mai. Le tadi lea, whaadia i vi ingo o lea tua. A wana o le pau leo se mea whaion tātou whaia. E tali ai lea lofa o lea tua wai lea mawhaina tātou mea tele. Ni auro, ni aria, ni tupe.
ai paua leo simea tātou te mwhaona tani atua i le atua. Vivi, pepesi. Whai mairi whai salamo, vivi i atuia o tau i le ali. A wae lelei oia. A wae whaavavau lava. Le atua nā lofa mai. Leo wa tātou tali ilo nā lofa. Tātou te o mai e whanongo longo e whanau te le ino te whiau o le alofa. O le a alo ti ai. Le au whai pesi. Ia tumu peho tō whina ngalo mo tātou loto i le alofa o le atua. A o mori mai le nei whiau tāua. I le nei vai tau. Vai aspa ia. O le a tātou te talo. O se mitanga siri i o mātou loto le atua. Lo mātou o mai whātasi i le nei a fiafi. Se o mātou vāwa ai whātou tua. E ala i au mawhiongo le alangi ina whapesi. I lau lava alofa tu noa. Le alofa lea na whaalia. I le soifua mai o le tamale i se awala maulalo i le whale o mani. Le alofa na whaalia i le tamalea. Sa wha masino ina. Le na fola e aluatu i Jerusalema. O ina la whaatino ai. Le tongi ola. E tu ina tuai o ia i e wha masino e fianu e sasa. E po. A o sila miole rola. A o lofina ngalo. O le aso tolu e toi tūmai. Le o mātou o mai e se o mātou ai le manu o. Le alofa o whaalia ona o le tangata. Whaaftai le atua. Whaaftai le whaamue moe o le nea fiafi. O le a mātou patipati ai. Sa mātou tali atu i la wafio mo lo walofa. E ala i yowi inga. O mātou talo le ngang whaaftai wa whai maala e mafuta ai lo wātunu. Mai ono tumtumu se i o lawa se wa haupito. Te nane o lau au whai ngā renga o mātou lotu mai. Se o mātou wangai a lea whaamurianga lo mātou utua. O le a whaasoa ina mo i mātou. La mātou te talo. Ta tala la mātou wa. Ta tala la mātou whaalongo i le mana o lo wanganga. Ma sāu nia o mātou lotu. Se isunu ia ile fe au o le alofa tu noa. O le a whaasoa ina mo i mātou. Whamanuia mai oi le whaafonga tā. Le sila ma le whaafonga le hatunu ua poto mai. A sini whamanuia i lau au auna. Leu whai pese ma le ngā ruenga o le awhianga iai. Ia alua ma le mana. Ia ina ai o mātou loto. Ia maua pese a nganga mo lau fio. O wāwala i loa i lātou i me telo le loro langu. Ai a vea au vi inga le atua. E pa i mai ai se awa lofa. E wha fau ina ai o mātou tangata. Ia vi ia le atua i mea umo le a whai a mata. Se i o lava i lona wha i unga. Si tia i pia lo lava vi. A o mātou se o mātou alem. Wha mā ngalo i mātou e ala i a Yesu. Amene. Manuia wha mua mua le fiafi. Whaftai tele tama, mo le tausanga o Molia. O le au le toe tāwhi lia, le na aloa. Mauia le ala nai fui ono, ono na mau poe e mal mawalunga o le nea fiafi. Ai tau ina o whaatulou, a wā ua pa ia le nei aso ona, e pa ia le e ona, o pa ia o le atua soifua. A ua malua il tangata, Atua malana foanga. O le paiolo o tau ainga salevi. O le au whainga renga tutofia le atua i ona whata whai taulanga e fia. O lo nono manu a wā se manuia o le atunu mo atai au tulou. O le malo lau whainga malo Amerika Samoa. E fionga le kovansili pulo alii Nicolau Pula ma le tinanga le atunu a fionga Lieutenant Kovana, la fionga le matua pulu a junior ma le faltua. Le malavlea al kapeneta ma le taupulenga. Fio le presidente, tō whātua olo mana i fioen. La fionga le fonga whetalaila o tō whā, tō o sāvali talavo ale.
le malava lea ia fio sentoa, susu o sui tofia, ma le nofo i tu malo, pa ia nā o le fono fai tu la fono al malo Amerika Samoa. Le mamalu fo e lo ofisa whamasinonga o lea, o te whaatulo atuai le mamalu o le tafa tolu o le whainga malo Amerika Samoa. I le vaea fo I whala o oto le malu lau whainga malo whaaloto I whale. Le fionga le malu le whale, le malu lava lea I awhi fio ko vana o whale lima, whaalupenga ma le au mautofi. Au le pa ia lava lea I tupu ma le awhi fio whaaswanga ta pāu, pui le whetalenga ta mamatua ma puna o tainane fo I la fio whaatui o le motu sā ma le whetalenga I to o le whale ula tulou. O le tau songa fo I le pule matumua, tainane Samoa tu to tasi malana whainga malo o te whaapea atu ai tulou na lava. I le whangaluina fo I a fia, si ono vao, ona ua matango fia le nea fiafi I le whaitotoa matala, o le malu pa ia le atua o le ala I le whaa o le tanga. E ka le sia whapotonga kerisiano I Amerika Samoa I pē te sautanei, ma le pūlenga tafa o kanana fau, susu lau sunga whenginga, tusi se anoa, ma le tina o le ngaluenga, whalitua afutoto se anoa. O le manu lava leo le ka le sia, lau a fono, ma lau whengaluenga pa ia. O te ofa lo whaatu, ma tui nātu le lima, o le whaata lofa awa, tato maftanga le nea fiafi, o matango fia lava. E whaelo o whaatau waa ma fonga tawa moli, a le sunga le whaatonu ia amen fe puleai, le mamalu le fono fautua I whaatufunganga anga nuu ma le soifuanga po le Amerika Samoa Council on Arts, Culture and Humanities. Ai meise le sunga le taitai, le asafo ia pati, ma le mamalu lau whai pese filfilia Amerika Samoa. E mole atoai le whaamalo, ma le whaaftaitele, a wā le whaamoe na whawao. Whaupo, a o le nei ua tau lau ina ua awhiwhio mailo o tō mamalu, tainane Samoa poto. Whaftaitele lo o tō amana ia o so mātou whātala ulatu. E awhiwhio mai se o tātou patipatia le silisili ese o lo tātou atua soifua. Ma o tātou whaamana tuina whaatasi le nei vai tau tāua, mo le au kerisiano ma le lalolangi atoa. Ladies and gentlemen, we welcome you tonight. We hope you enjoy the program this evening, presenting to you the Amerika Samoa Choir Easter Concert 2026, Aleluia, Lelei. To God be the glory, now and forevermore. And at this time, ladies and gentlemen, I present to you the music ministry under the leadership of the maestro himself, Mr. Pati, the Amerika Samoa Choir, le au whaipese o Amerika Samoa.
no atu le sunga te fe au. Whaftai mo tarsanga, so no atu foi le sunga prestene. But before we move on, I want to introduce some very important people so that you understand. So this choir is from all over American Samoa. And they're from different religions, different social backgrounds, different villages, but they're all here for one purpose, and that is to praise God. So before we go on, I want to introduce the president of the choir from the village of Vailoatai, Salima Eucharist Reupena. Wave please. Thank you. And the vice president of this choir is from the village of Lauli and Faleniu, Miss Antonina Basilio. Ole pese la soai, pese sa tusia le ngaya flow went. Ya ole salamo lus fulu fama le salamo le on 121. So enjoy. Ole mole talasau. Ole selamo selau luas ful matasi. Ele lo el macho of pese po entusia. Ai pawa mele lo ya. On ngota nga mai I le sunga yang ngango. Le wa fai langi le fulanga. So this is Salamo 24, male Salamo 121. Enjoy. Amen.
O le susunga ia Christian va. O se faipese ma se tangata e tapiano. O se uso foi e faipese o lo au maui Hawaii. So he arranged o oena le tangata, which is originally composed by Flo Went. So this is o oena le tangata, arranged by Christian Va'a, soloist from the village of Malailoa, na o Afionga sa Nganga. Test. I also want to acknowledge the piano player, Mr. Malosi Lui.
So the next section of this concert is the Easter chronology. So the word chronology means arranged in the order of time. So a whasa moa, o le whasolonga o mea satutupu I le vaitaulea o le eseta. So we have about 4 scenes that you're going to, if I can direct your attention up at that beautiful screen. So the first part is the Last Supper po o le toe talisuanga. The next part, I le whasolonga o le chronology, o le crucifixion, o le whasa tauruino Yesu. And then the third part is the resurrection, o le toe tu mai o le tato whaolo Yesu. And then the last one is Jesus's or Christ's ascension, or le afioa o Yesu. So we're going to shoot up a scene ilunga, and then we're also going to sing, but we're going to turn off all the lights so you can focus your attention to the screen. Okay, so we also have some soloists in between, and we'll acknowledge them after the Easter chronology. Okay, lights off, please. Thank you. Ua I le afiafi. Ona to'oto ai lea o iha e tau mafa whaatasi ma le toa sefulu ma le toa lua. In the quiet of an upper room, he broke bread and gave thanks. O lo'u tino le nei ua foa'ina mo outou. Take this and eat. This is my body given for you. A cup was filled not just of wine, but of promise, a new covenant. O le ipu le nei o le whenga fō lea I lo toto. This is my blood poured out for many. O lo toto le nei ua whaamalingiina mo outou. Ia outou whaia le nei mea ma whaamanatunga ia te au. Do this in remembrance of me. Yet even in the sacred moment, betrayal sat at the table. Still, he chose love, alofa. Still, he chose them, le'auso'o. Still, he chose the cross, lesa tauro.
betrayed. Te ena denied. Ta'u salaina condemned. The Son of God is led to Calvary. He carries the weight not of the cross alone, but of every sin, every sorrow, every soul. Fasa tauro yateia. Fasa tauro yateia. The crowd cries out and mocked him. Nailed him to the cross. Nailed him to the cross. And still, he does not resist. Hands pierced, feet bound, love poured out. Lo tamai, famagalo atu ya te lato, awa walato leiloa, le mea walato fire. Father, forgive them, for they know not what they do. As the sky grows dark and the earth trembles, he cries out, "It is finished." Ua tamnu'u. What looked like defeat was heaven's greatest victory. Ting
Analese noa oe o te lela iloa. Analese noa oe o te lela iloa. Ile asotolu, on the third day, the ground began to shake. The stone was rolled away, and the grave was empty. Ele o inei o ia, awa o toitu mai o ia, if a pei o na ia fetalai mai ai. He is not here. He is risen, as he said. Death has been defeated. The grave has lost its hold. Leotie o fea o yailo tui. Tuunga mawe o fea o yailo manu malo. Light has overcome darkness, and hope is alive again. Rejoice, for the King of glory lives. Hallelujah! The Lord is risen. Hallelujah! Ua toe tu lelei. Fase fuluaso. 40 days after the resurrection, Jesus stands once more with his disciples, no longer in sorrow, but in glory. He speaks not of endings, but of beginnings. Go into all the world and proclaim the good news. Ua tu'u ina mai ia te au le pule umalava i le langi ma le lalolangi. Ia o tō atu e whai o nuu umalava ma so'o. Ma papati so atu ia te ilatou i le suafol tamā ma le atali'i ma le anganga pa ia. He lifts his hands and blesses them. As they watch, he is taken up ascending into heaven, seated in glory at the right hand of the Father. Yet he does not leave them alone. O te ia te o tōu i aso umalava. E o lava I le ngata ango le lalolangi. I am with you always. And so, empowered by his promise, the story continues through them, through us, through all who believe. See
Testing. So the next part, I just want to say this. It's the soprano section that we have is it's almost too strong. Every day during rehearsal, I'm trying to control our kahafiofi, not only the strength but the vibrato that's there. So they've come a long way, you know. And to me, it's a good problem to have when you have strong, too loud sopranos. But again, we're trying to control, and you guys have done a tremendous job. Thank you. So the next portion, it's Aua ya te au yesila fia ele mamalu le tonu. Su o sunga whawhia ngainga, me se whai su atu le whiunga le sea, ma le whatua. It's Aua ia mamalama le tonu, oi tangata ia. Oi. So with that being said, the leader of the bass section is from the village of Motu'u and Whanganenea, o le sunga I le tiakono, ya Atua le vao, Austin Asiata. And he's going to come to introduce quickly their bass section. Ole vaenga le nei, po le section of the year, or the bass section. It's asira mato sui and lemfayona awai neafiafi ono tu langa pangasinga sea. Mai nela la fanga o taptimu a fono fichi uta masolo solo I Samoa. Yo le sunga le ya lo fasao ayolo o mata mai penga tafailang. Mas pati. Ole sunga ya le ya tawa le tawa eti ya mai nela la fanga o petesa tafuna. Mai nela la fanga o Vaitongi Maavanave, Gregory Allen. Mai Nuuli Josefa Siatu. Mai ili fanga alu ma fanga itua Lelei maota ma lepeai. Mai taputimu le sungane ya Ross Filivaa. O le sungane presene mai vailoatai o le sungane ya Salima Eucharist Reupena. Mai Satala Sammy Leota. Mai Poloa Mamalailoa Savauli Tu Yolmotu. Mai Aloal Solefai Tapuala. Mai Poloa Maaua Solo Taumua. Ia Manamato Sui Munimuni Talofa Faimoa Mai Malailom Fangtongo. Ole wi ia mato section ne ia ka lao level the 5 turi mai na la fango amoli. Pa time mo avanoa. La sumaile, can we do the tenor section? Sorry. So ole taitai ole tenor section. Yeah, ole sunga le Marshall o palemene fanga ima mai le ala fanga o failolo manu uli. Tamal Meko. Tai sunga tai mo le avanoa. Pero lausi le fia tato au fia le neafiafi. O le tenor o le section malo si lava le amal fa maon dian mato ofai pesi. Mai le amatanga o le mato season. Amata mai January. Tos fulu lima maton tau fetuli. Walu le tamu enga. Totoi mai le to suma lua le au so o Yesu. Ia, o mato vaenga mai le anu o tafuna o rovio le sunga al fafengainga ia Reverend Sweepy Ta'ala. Mai le ala fanga le loa ma leone le sunga ia mapusua papali Ventura Tawanu. Mai fangatongo Iva Savai ma afao le sunga ya Elisaya sualua ma ilo. Mo le lau sila fia le aufia. Mr. Elisaya ma ilo is the Territorial Teacher of the Year. Round of applause. Ele mailva ang altena. Mai le afia anga o le leone ma Vaitongi le sunga ya Elijah Tavai.
O le whaatama le nei vaenga mai le awhioanga ma Aleluia sunga ia vau tui le whanu. Sau mai le awhioanga whangasa, Mr. Usitai Tua. From Faleniu, Mr. Letu'u Tai Lelei Alai Le Sulu. Male Wi'il Nevaenga, Mr. Emmanuel Mani Laina from the village of Pangopango. Ia male sungal tapiano ia malosi lui, ole section for el tenor, mai la fionga pava iai. Ia ole section for el tenor, ele fatina le matu vaenga, tamai ta ia Vanessa Tamu. Mai la fionga o utumea ma matumfang denea. Faftai. Sorry opa u watu langon matu suilia tua malanga mai ana po. Ole sunga ia via mamea from the village of Laulii. So, from the mole lewa yele swing ala titi le pokalama, so le la tua lava no ile sunga sui prestene. Umalola e so olo makako pese anga loa sa no ya sunga fifi au. Okay. Yeah. From the mole. Okay, so on side. Almost there. In the spirit of the Lent season, the resurrection of the Lord Jesus Christ, that signifies the victory over death and sin, symbolizes renewal and hope. The donations that we received we are thankful and grateful for your contribution, as it is very instrumental into the advancing our mission and enabling us to make meaningful impact through the power of music. And so the donations that were made in forms of monetary, in-kind, and services that were provided almost free and discounted by individuals and businesses that saw the essence and the importance of how this choir has influenced the community. And so these are the people, these are the individuals and businesses that we would like to acknowledge. First, we would like to acknowledge Reverend Tusi Senoa and Faletua Afutoto Senoa and the CCCAS Petesauta for allowing the American Samoa Choir to utilize this as a sanctuary for our first ever Easter concert. Honorable Savali Telavo Ale, Speaker of the House. Honorable Vasa Simanu, $300. Honorable Tapai Alailipule Benjamin Vaivao, $200. Honorable Malayo Litalu Melisio Gur, $100. Honorable Fangaima Simo Sanitoa, $200. The National Marine Sanctuary of American Samoa that invited the choir to sing at their pre-opening and recording the first ever anthem for the sanctuary that was written by your very own Beseta Tialunga Seloti, $2,000. The American Samoa Medicaid State Agency inviting the choir to serenade the participant at the summit, $2,000. The Samoan Language Commission inviting the choir to sing at the opening of the Samoa Language Month, $3,000. The American Samoa Council on Arts, Culture, and Humanities, consistently always advocating for the needs of the choir. J&E Production, as you can see, all the decoration that's on here that is aesthetically making this appealing. That is from the J&E Production, Mrs. Jacinta and Elisaya Mailo, free of charge. Mr. Itsuale Nonga, elevating the sound of the choir through its sound system, free of charge as well. HP Media, LED screen and additional sound. Poneru Kifanga, live streaming our concert to the world. Fortuna Tailoring Shop and Larry Sewing Shop. Department of Public Works, transporting our risers from A to B. Miss Sally Famuina for the Ulale. Mrs. Lupe Almavai and Miss Saili Malo. These are the amazing key people that, as the choirs are singing, these are the two that are behind the operation. And some of the donations that we received today, President Ruth Matangi for daughter Lena Mu'yao Matangi, $200.
Reverend Elder Asiata and Faletua for the Amerika Samoa Choir, $500. Reverend Yasipi and Leone Ulu for Diana Moy, Dinamo Yao Matangi, plus and Talofa Faimoa Jr., $300. Faitala Lesulu for Letu'u, Vicky and Antonina, $100. Teleofa Pualani Ilalio, $100 from Mom Limau. And Mr. Lelei Maota Malepeai, $100 from Grandma to Ilangi Melea. From Reverend Sanoa and Faletua Afutoto, as well as the entire CCAS, Betesauta, $1,000 for the choir. Other donations that comes after this announcement will be announced as we near the ending of our program. Thank you and enjoy the rest of your time with us. My lefiong Alessia, Peter Schuster, and Faletua. $500 for the choir. Testing. Te manatu la whauau le tato pokalama. So the last half of the concert are also emotional and dear to us. Ole pese la saunye le aufai pese. Ole pese sa tu sia le sunga le awao. Po le to fa le to ya fofo sunia. Ole sa utu vai fo inei I petesa. Eui ina ua whai le ilangi le malanga tama matua ya fufo. Ai mātou te tali tonu. O lo o hola pea le fe au tā ua ma le matango o fie. O lo o a fi ma au mai I to tonu o ona fatu fatunga. O pese ma tusinga. E tolu ni manatu au tu o lo o wha manatu mai ai tātou. Tu sai ma le pese le la langi ina la vai pese. O le mea mua. Fa mua le atua. O le melo no lua. Ia mana tua lo ngangana ma lau anga nu. Ia ma le mea muli. Ia ngalu lue fa atasi. Ma ia fealo fani a ase manuia o Amerika Samoa. I le lumanai. O le pese o oe o Amerika Samoa. Soloist Miss Jevo Faletonu from Whangatongo. Ya malesunga ya Elijah Tavai from Leone. O oe o Amerika Samoa. Amerika Samoa. Samoa o tunu umoni o te asai vasai fua manongi se pua e ula fatua I sau whaatau sala o e ole mana mea ole atu pasa le pa'alolo le fatua uanganu he se sala le nangamu e pei o se suau Ho au me sina na lalanga e o tua o lo mamalu I atu mau nei a bea
noia desde a los fani e mau tu e lo tamalo I le lumanai Section leader o le percussion, so ele mako lima vaenga al mato ove pese. O le soprano, alto, tenor, bass. Ia mo le vanga e ka piano, ka pake, ka bass drum. O le tai la o le vanga lea. Ia o le tofa ia Mapusua, Ventura, Tawanu. Te mono whātero pa ia manu marua tatawa. Fia whātalo whātu sunga leli. Whai pule, fiu ia masimato. A inga ropo tuoto mai leone whātai. E toa lima si o mato vaenga tō whae actually. O mato nei ro whaapea tō tanga I pa omer piano. All the little things you hear. O umunga pre-record, lo ko umai kongi o. Ia o le tamamu mua mato vaenga, o le tamale ia eti. I am Ma'alua Li'i, eti. Newlywed, ladies and gentlemen, newlywed, so I'm sorry. The next person in line, we have on the keys, le sunga le fale ratia, marosi lui, tamiti meto whaafitai mo talen. And also a fun fact, e foi le uso le ya Whaiva Turituri, 2024 co-val of Whangetua High School. So that brings me to the story, guys. So it's 10 minutes from Talaile to Langalor Val. Eu foi out le pole male. Lelei toa. Nanga foi sa uvel foi. E ui la sa kei 5 lenga vel e pali. But sa vel. Ia nāru matu matalanga. Happy Easter from our percussion section. Ka tai lawa. O le section le la so atuai. Anga toi toluan matu pese mai alota to fa moe. So o le soprano, o le sunga le tai o le soprano. Ia o le sile powerhouse. O Amerika Samoa ia o le sunga ia Vicky o olo mai le lalafanga o Fale New. Ia whaftai mo lava noa, mahalo lava lon sa e mali. Lava pale tatou au fia. Ia o nisi neo tina pa uso o lo o tam whaia vaenga le soprano. Ia po vaenga ngā lulu. Ia mata mai lan ngā lulu ile sunga te tai. Ia ai tofi lomu, ia mai le lalafanga whangitango, Boomtown. Antonina Paselio, lau li Fale New. O le uso ia Beverly Fa'alelea, mai whangaima. Rosemary Fa'alamai Fa'uli, Duchess of Leone. Miss Grace Laulangi Fa'amuina Vaina, mai Malaimi. Lata Samuelu, mai Leone. Jeva Faletolo, Boomtown Whangatongo. Le Kuinia Sofia, Lena Mua Matangi, Whangatongo. Mele Misili Eti, Maile Loa Loa. Rita Tuua, Ili, Male Puapua. Judy Ulufale, Futinga and Ili. Mariah Nautu, Vaitongi.
Ia o na o fionga Rose Van Sanganga mai malai loa. Ia ma le wii a neighbour Aloisia Alicia Kuka mai whanga alu whaftai mo lava noa. Thank you. Hallelujah anyhow. Put your photos down. Yeah, thank you. Sorry.
Can we introduce the alto section, last section from Umole? Take your time, Diana. Take your time. I'll talk a little bit more. So Diana is from the village of Whangatongo, Boom Town. Thank you, Diana. Section leader. Okay, Diana. Ready? Yeah. God is good. All the time. God is good. I am honored to introduce to you the section Pitosili on the Fa'alongo, Mafile Mu, Mausiu Sita Mariane, Genevieve Autele from Matua and Whanganeneo Ofu Manua, Teleofa, Ale, Ilalio from Whangalii, Matu and Afono, Malelenga o Savai, La Paloma, Fa'alongo Fa'angata from Alofao Whangatongo. We have Mignonetta Sapuanga, Princess of Whangasa, Foletua Ya Hope and Eliko Ta'ala, Imolengao Sauta Sao from Afono, Lehema Suitumua Sachiko Hunt from Auto, Kayla Peolaina Turituri from Amaoli and Aloau, Miriama Fasavalu Banse from Taafuna Sangona Savai, Tauva e Sarah Maunga from Poloa, Awa and Fatumafuti, Aunga Solo Salausa from Amaoli and Taafuna, Juliet Christy Thaxton all the way from Georgia, now residing in Pangopango, Jobeb Bosiolau, Maunga Toilolo from Pavayai and Uli and Pango, Mrs. Zenora Laolangi, Bati's one and only, from Leone and Fatumafuti, Mani Noa Palota Ume from Ili Ili and Satpaita Savai, Faith Elizabeth Puni from Nuuli, Pango, and Afono Tele. We are honored to wish you happy Easter and God bless. Thank you. Toe lua ia nai pese. O le finangalo o le atua, o le mua e le fuatia, o le tia e le seua, o le tau e velo le manua. O le pese sa atu fatasia e le sunga le fefeau, ia viliamu vai sangote. Mātou te awalofa atuai i o tātou tama, matina, ma e pele i o tātou loto. A ua fai i langi i le folanga, ma ua wala au i ai le atua. Mea whene nei teimi mātou te mana tuai foi le awhionga i le kovana malolo, manu malo, le tō whā i le tō to'o, ia lolo matalasi mō linga. O le pese ua maliu le toa.
Beato e wha mamawhate isi alau pati. Ia mo le tau mawhainga fōi a le alau au whaipese Amerika Samoa. O te tūlai ma le whaaloalo, tau tala fōi ma le mingawe tau wai. Ta tonu wa maea o na paelango ma sufiina pa ia ma malo nei a fiafi. E le saunoanga a mata le afionga presitene nei au whaipese. O le ale to o iai se whaamtalanga. Ai wa tūlai whai masui o le sunga tai pese ia pati. Ai maise o lau au whaipese. E whaali o mātou wanganga ne ia mawatu se upo le whaafitai. Ona o mātou loto wa tumu whaangai tia nei a fiafi lo o tau tala au mai. Lo o tau tani whaaloalo. Ia mai se whaamalo lo mai o tupu mai o le atu nuu. Le ngata neva aia suratino. O le ainga sa le vi. O tai ia le malo. O le kapeneta e o lava foi ne fono fai tu la fono. E le oni totongi. A wai le tai mawhai e au fai pese o na tongi ina lo o tau wanga lei. Ma lo o tau walofa tūna i wa whaalia le nei a fiafi. Ai, tau ia se mea i longa ai, le anganga fia whaafitai, alau au fai pese. Ia ono lo o tau wanga lei wale e tasi, ai wa lasi, mātu lasi. Lau sunga le whiangainga, se anoa, ma le wharitua, whaafitai tene lava talia ina o le whaatarusanga, alau au fai pese Amerika Samoa. Le au whaavanoa ina ina manu, le e kāle sia. Wa saunia au fai pese, se mea alofa whaatau waa. Ia, mo le sunga le whiangainga. Ato ai, ia ma se ato, mo le tinana ngā ruenga a fitoto se anoa. Ua saunia foi ele au fai pese, se mea alofa whaatau waa, mo le e kāle sia nei, le tai fono, ma le lau a fono, o le au whainga ruenga Sofia ne atua, ia, ma le e kāne sia a toa tātou I nei pe te sauta. Ia, nao le a te atu. Ia, ono le wa ai atu, ia, so nga tai, ia, mai se ne au whai pese, lau a whionga sea, tau simtanga ruenga, ia, o sinoti nei Amerika Samoa, o le whaaloalo fo inea o saunia, na nei mea alofa whaatau waa. Ia, tani masinei ai fo in lo rua, au ai mai le nei a fiafi. Ia, ono le wa ai atu fo I to tele lava nei whiangai ngā tau langi o lo tātou whaatasi, I on tātou se atu ai nea I nisio sui ala malo, lo tātou I nei ma le whatuato ina, ia asiata, lo tātou I nei fōi ma le sunga le whiangainga ia sepi, ma le whatua, lo tātou I nei fōi ma le sunga le whiangainga ia alapi, eti, ma le whatua, aman mone. O le sunga le whiangainga ia whailaunga, ma le whatua, aman mone. Aman mole lava pe e nisi fai fe au mo ne mau atu no mane. No tanto fantasy mat prestene ya hand. Ya mai se matron hand. Fa man mole lava o de kanesia. La pa ia asa ngatai. Aman mole lava se
Tau au atu se mea alofa whaaftaina whaamalu mai. Nesi mai lima i tua o. Pai au tua ina ia evangelia. Pa malulu atu tua ina wale maua atu luma nei. Pa penane fai au sunga fai au tua ina ia fai ngata manase marfatua. Ia ona leo whailoa mai o leo tātou I nei, manisio nei tina malo lo, pensione, tina ia ngaloane, tāse, whatua. Papena ina foe le tina ia tasileta, Allen. O nei tina pensione malo lo. Ia, pikonen? Matua o. Ia, e wānā iei nisi le māua atu. Ia o nei whainga mea lofa whaatau waa lava ale au whaipese. Lau sunga whaatonu amen whepule ai. Amen mone. Whaftai tene lava, ia mor sidafia. Wa mawhai o na whaatau nuuina. Wa onga nei au whaipese o na langolango maa losi. Ale sunga whaatonu. Ia amen whepule ai. Whai lava oi masui o tātou whainga maa lo. Fiona fionga kovana, ia mai se foi lieutenant mar kapenetsa. E nisi whaatonu wale maua atu numa nei. O de sunga whaipule, ia fiu, whaamon mone lava se mea alofa. Ai mai se ne presidente o Tato Bank, President Ruth Matangi. Ato ai ma le whaipule ia Dr. Vaasa Simanu. Few? Nga? Okay. President Ruth. Wadu ya Ruth. Ruth. Solo tangata na watu. O le whaipule sungat forma ia Vaasa. Ja, men se foi det sådan et presidente og development bank. Og le afiong at faipune ya malayo tsalu ker. Pafchay lava ne angan nei na o faipesi. Lo tsato fantasi foi ma le chief o le immigration amon mole. You say, Chief for the Immigration, Sam Sodiai from Mon. Sungan Fatonu ya Lulu Blanche. Ya, I may say for in the Fatonu, as your matter office on Merke, the Sungaya Luisa Choir. Lulu Blanche, Luisa. Ja, le tātou te whaatasi fōi ma le sunga te whaatonu o tātou Samoa tātou kolisi so whaatasi, sunga ia whau olo. Mai se mea lofa whaamon mone, mo le tamaa matua ia aitofele. Malfatua.
Peni siwama. Misi atulu mane. Ya olo join na mea no fane. Sunga le fatoni ya Marian. Fa maduru wa pa uwa atulu mane. Yeah. Mea lava before ina mai ele atua. Yeah. Fa ane no macho wanganga fa aftai. Ya ono chacho maftanga le nei afiafi. Ya ono lewa. Otoe fa popo mai nisio fa inga me alofa. Queenie, Ta'ala, and family. Mole sunga le whenga ya. Sunga le whenga ya sweepy mahop Ta'ala. Lua selau Ta'ala. Sunga to ina ya whainga tamanase. Marifatua rosa pae pae. Toru selau Ta'ala. Mole au pese. Selau Ta'ala for ina. Mole tenor section lead ya palemene. Mai ona matua, ya fulone, ya mese foi to mai on 4. Selau Ta'ala for Leyema Hunt, from Hunt, Foscreen, nieces and nephews. Ole sungat faipule, ya fiu sa Aleluia, marfatua ya Kathy for ina le lima Selau Ta'ala, mole au faipese. From the Laulangi family for Pati and Senora Pati, Selau Ta'ala, have time. Royal Trucking, ya mochato au faipese, tasina afi Ta'ala for ina. Yeah, from Sandra King Young, yeah, molo nefa tava Selau Ta'ala of Chai. Tui fascina Corina se Lelei, yeah, mochato of a pese, and Chopo Mana, yeah, mochato of a pese, dua Selau Ta'ala for ina. Deacon Tito, I may set for Tua, yeah, Joanne for Tanga, yeah, ole for Isata, so Nandue Fatasi Nenga Wenga, or for ina, more Emmanuel, yeah, ina, Mariah Nautu. And the whole choir, $100 from Laina family for Emmanuel Laina Selau Ta'ala. Reverend Matthew Faletua Marimalo Failaunga Yamochato Ofe Pese Tolu Selau Ta'ala. From Carol Ta'ani Yamod Ofe Pese Selau Ta'ala. Ya Osetasi for Isang Aluen Ning Alwenga Fa Pese Sungaya Rudy. Fiso, ya mane fatua ya lupe fiso for ina mode au fai pese de Selau Ta'ala. Chai tele le Lelei. Ya whatsoe for ina for ina if young and sia. Reverend Peter Schuster, ya mane fatua. Mo Miriama Banse, le lima Selau Ta'ala. Chai tele le Lelei. Manano le masmato fam talanga. Ia whamania tele le atua, ira pa ia le awhia. O le awhai sama whainga vai vai. Te pese, e mai se o lau au whai pese Amerika Samoa. Manui vai o tau whina ngano. Se anga wale tau ta malii, se ngana wasala. Pe a whai foi wale tau lau sila sila le nei afi afi. Ma tau te matua atu ina. O le tano, ia o ngā ma tau pespesenga, e mamori atuai, e whi au o le nei vai tau. O toi taimi o tātou wali I whaola, se ia toi a whio manu malo mai o ia. Antu wamar fua ma talat whiri ali. O le mātou talo, ia tai whire mu, masanga le mu e le atua ala uma, anga ia tuai a inga manu o lo whaatari mai. Mo whai se malosi ane tai pese, a meisel nei au whai pese, o lau au whai pese Amerika Samoa. Whaau wau ina I pēle tau tua, e alai vi inga pespesenga. O na mātou tana lea, manuia tele e seta, soifua ma ia manuia. Right. Testing. Now, sauno atu le ofisa, tu sai mo le tato maftanga nea fiafi. Ai le I usual mato pese mun muli. E ai foi ya ui faftai fia fai atu. Ona le fengo fia le maftanga nei. Ole taimi mua na fei loa e la fai pese lea. O Januari lua se fulu ma le ono I le tausanga nei. O le season 4 lea leftoa amata. Ya, loa afa nei tausanga le season 4. So, we have met 46 times up until now. 46 times. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Sometimes on Saturday, from January up until today. And I want to acknowledge a couple of members that have perfect
attendance. I want to talk about Fonga. These singers are from all over the island, and they have jobs, they have family responsibilities, but they are always at the Fale Samoa at the Arts Council building at 4:30. And our practices are always from 4:30 to 5:30. So we've had 46 practices, rehearsals, or meetings. So I'm going to go backwards. So there's 3 members that have only missed once. Kasianga miss. So if I call your name, I need for you to step down, and then Antonina has a gift for you. So with one absent on March the 11th, Christy Thaxton from all the way from Georgia. Christy, step up. Yeah. So I also want to kind of challenge us. Christy, how old are you, Christy? Just please. 55? 65? 55. Oh, okay. Yeah. Okay, yeah. So my challenge is to the public. You can join. I'm a fire palanging sa pese Samoa. You just have to be committed. So the next person, kasya le aso na misi ya mati le aso luos fultasi o le sunga ya solo taumua. Yeah, if I foi ma fate o solo, if I aonga I le aonga maulunga tafuna, e le se ka vale. I lakwa I ole taxi. Thank you so much, Solo, for your commitment. And then the last person that had only one absent on February the 4th, ole sunga ya mapusua veni tawanu. Epemale aso lenga absent o la lua fa la vela ko ainga. O few le for make it. Yeah. Yeah, okay, thank you. So we go to the next level, and these people have not missed at all. So the first person that has not missed perfect attendance from the Sopranos, from the village of Malailoa, Naoafionga Sanganga. Thank you, Naoafionga. Yeah, all the way from Malailoa, I lakwat ka avale oi fangkongwe anga pese every day. Yeah, one more person. Ele imisi along a practice. Anga ele se choice. She has no choice. My wife Zenora Patti. I just want to, again, and I do this at all the concerts, I want to thank my wife, Zenora, for her support, allowing me to do this, to do something that I love a lot and have a lot of passion for, is music. So thank you, Nora. I love you. Oh. My last Fafetai is to Director Amen Fepuleai. Thank you for giving us the space. So when we started the Amerika Samoa Choir a couple years ago, we had nowhere to practice, nowhere to rehearse. And Director Amen offered his building for us, for 60 members to come in, fit in while we practice. Alwa loya failo e Amen le falisa moa le talane o le building arts council loa AC
ma naia le floor, le tile, ma naia no floor. Thank you, wa mai ma le mato ki. E pule ama tau I le taimi a matai, taimi o mai, paua me teu le. So thank you so much, Amen, for supporting your choir. Thank you. My last faftai is to our admin. Can you show the picture from Mole ole admin? Le sunga le prestene, le sunga le sui prestene, o le sunga I le taitai le soprano, taitai o le oloto, taitai o le tenor, o le bass, o percussion, the media team. Thank you so much. So we still have a couple more events to sing at. So fa mole, fa malosi make ako practice kaya ole Thursday. Malolola e las farele. Then we practice again Saturday to get ready for the state funeral ale fionga ile kovana malolo man maloya lolo on Tuesday. Okay? So again, thank you for tonight. God bless you. We will sing our last song. Thank you, Lord Fionga Lesea. Thank you, Faletua, for being here. It means so much to us. Faftai. We will sing the last song, and then we are done for tonight. So Faftai, and enjoy. Hallelujah chorus. Tulunga ya malosi fa mole. Sunga ya malosi has been my piano player forever. When I was at Leone High School teaching, saya ya malos. No walu Samoana, sa malos. Ya no macho wo for Hawaii ile Pacific Festival 2024, alwe foi malos. Lewa to alu foi malosi il macho. Thank you Malosi, I appreciate it. I love you my man. Okay, here we go. Malosi foi o le fai pese le metotisi I povaya.
tele me le mingao. Tau sanga atu le. Sungan whiangainga. Hea tusi se noa. Mo se tau sanga e wha i wail tatu wha me nei a whiawhi. Tama. O au te fie poro kalama le ATT. Pai mai leo ni maua lesi wha masino. Wow. Wow. Epe te wha mafa mai se pati. Om tua wow ale fiafi le. I ia le tua. Wha taida wha kesi. Tātou ngaru tu ua. Le upo le fionga le tua Aleluia. Ua whai ma tupu le onan ma losi o manapa. Ta sia mātou whamtananga, upo ta mā tua ni ulotu se mātou aiga. Ese sua marie. O le ti ngā ina ni ngā rua ngā lea tua. Ngalo umotu ti ngā pinta i le sua marie ma le mata ngō fie. O le bi inga o lea tua wa oto whaia. E le whai, ua whaia ua sui lea fia, suatu le sea ma le whatua. Pa ia lea fia. E ngā re mone ina wha alo alo wa oto au iai. Matu na mātou whaafte, tele lava. Sa mātou mai mātou te whaia e wha alo alo ati ati o tō a lewa o tō e wha alo alo mai a mātou. Whaafte tele. Whātou tumu e lea tua mea o wha ngau gauina. Mōlo tō maros. E hawi ingo o lea tua. Mōlo so whalau leilo sunga te whaia o ngā tā le. E a lea ti na ne visiona tā ua. Ma le tāla ingo te whina ngalo o lea tua. Wha manuia lea tua. Manuia tele le tātou a fia whaaftai. Nei se me siri on fia ila loto. Ile amana ia. Loto wamana ia. Ia whaamanuia tele lea tua. Tātou whae ui le tano. O le vi inga e fo'i la ua fio la re whai salamu a walabane ia te i mātou. A ia tu mau i la ua fio. Le vi inga e wha'a wau. Wa mātou maua nei whaamonianga. Mātou la ngona pa i mai o lo fina ngalo alofa lea tua ala le whasoa la ua ona mara u whai pesi. Ia vi ia laba la ua fio. Mātou talo. Whātou mawina e lo wanganga i o mātou loto. Lea whiau tā ua mātou te ala langa i peama pese Aleluia e Lelei la ua fio lea tua i aso uma. Mātou te talo, o lea mātou fautu ua. Turi loa ina i mātou, i lau lava alofa tu noa. Mo mori le soifua o lo atunu. E alo mātou wanga atu i le whaamana tuina. O le maliu ma le toi tu manu malo o ke viso. A wā o lona alofa, ua whaie na lea mo i mātou. Au sa mātou pati, sa mātou tāng fo i wa ela. Ia mā ngalo lava i mātou i lea lofa tu noa o elo mātou o tua. Ia la mātou te talo lea. E ala lava le suafa o Yesu. Amen. Ia manuia le neia fiafi.
vainu mama ia talatu au ia lo iai le vainu i fafo ia mo tatou afia whaftai. Tere lava.